Kua tīmata ke ngā kapahaka e toru o Ahitreiria, ka haere mai ki Aotearoa nei mo te matatini a tērā tau, ki te kohi pūtea mā rātau. Ahakoa, kātahia no tā rātau whakataetai ka mutu noa i ngā rangi whakatānei i Poihākena. Ahakoa te mahi nui kei mua i Taroaro e roha mai ai o rātau parirau ki Aotearoa nei, kei roto i o rātau ngākau te hihiritanga e koro pupu ake ana. Kei Poihākena a Anzac Pikia. Nō Poihākena te mauri o te whakataetai, engari no te urupū, te wikitoriatanga. Mō manawa mai tawhiti te kapa tua o Ahitreiria, kātahi te mahi ngā wari. Mama, kaifrawa. Koe nā apu whakaro. Te raranga whānui ko rātau te kapa noho kāinga i Poihākena i toa rātau i tērā whakataetai ārohe, engari i tuarua i tēnei tātā whāinga. Tino koe, tino hari ko te ngākau ki te kitea toku hoa rangati ao hoa, e tū ki runga i te ātāmira. Nā te mea ko te tumanako he rā tēnei mo te iwi Māori ki konei Poihākena. No te rohe o Piripane a tūranga ake, he kapa i kitea i te matatini i te rātau. Ka kitea anō rātau, hei te tau e tū mai nei. Our ropu done amazing, like just the atmosphere on the stage and the audience, it was just pumping. Koe nei ngā kape e toru ka haere ki te matatini, jo e kua timata ake te huarahi roa ki te kohi pūtea, ki te whakakanohi te whenua o Ahitreiria, ki o tautahi. The amount of money we have to raise to actually get to wherever the comp is just hard yards. We have to make it here, then turn around and go home and fundraise to go back home. E mana ko hia ana ki atu te whakataetai ārohe o Ahitreiria, a te tau 2016 ki te takiwa o te urupū. Hei te mutunga o te marama, te whakataetai ārohe o te tai rāwhiti. Anzac Pikia Poihākena, te karere.